mashya dukesha ikinyamakuru igihe cyatangaje yuko Dr Ngirente Edouard yongeye kugirirwa minisitiri w'intebe. Perezida w'igihugu yabashije kumugirira icyizere. Perezida Kagame yongeye kugirira icyizere Dr Edouard Ngirente amugira minisitiri w'intebe wa guverinoma nshya. Ni itangazo ryaturutse mu biro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri tariki 13 Kanama, ryasohowe kuri radiyo na za televiziyo z'u Rwanda. Dr Ngirente agizwe minisitiri w'intebe nyuma y'iminsi ibiri Perezida Kagame arahiye indi manda nyuma yo gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yabaye tariki ya 14 na 15 Nyakanga 2024. Yari asanzwe ari minisitiri w'intebe guhera tariki 30 Kanama 2017. Dr Ngirente ashimirwa ko muri guverinoma icyuye igihe yashyizwe imbere kubazwa inshingano bidasanzwe ku bagize guverinoma, ndetse abitwaye nabi bagahita bakurwa mu myanya kandi bikamenyeshwa abaturage. Guverinoma ya Dr Ngirente yatangiranye minisiteri 20 ariko yasoje igizwe minisiteri 21. Minisiteri ebyiri zakuweho hashingwa imwe mu gihe indi imwe yagaruweho. Hakuweho minisitiri w'ubutaka n'amashyamba na minisitiri w'ishoramari rya leta. Hashingwa minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, ndetse hagarurwaho minisiteri y'umutekano. Aba minisitiri batangiranye guverinoma ya 2017, abasozanyije nayo ni batatu. Ubariyemo minisitiri w'intebe Dr Ngirente Edouard yavukiye ahitwa Mbirima na Mutovu mu kagari ka Mbirima mu murenge wa Gacoko ho mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru mu 1973. Uyu mugabo rwose nta nubwo ukuze cyane. Dr Ngirente kurumva yavutse mu 1973. ubwo urumva ugenekereje imyaka yo wasanga afite imyaka igeze muri 50 n'umwe, ntago ari mukuru. Amashuri abanza yayize mu ishuri ribanza ryo Kurwayi, ayisumbuye ayakomereza muri groupe scolaire de la Salle ahahoze ari muri Byumba. Dr Ngirente yize ubukungu muri kaminuza y'u Rwanda, ni umwe mu babaye abanyeshuri bayo ba mbere nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Arangije amasomo ye yakomeje gukora muri agronomy mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ahangaha rero ho urumva ko uyu Ngirente rwose ndi kubabwira ko Dr Ngirente arangije amashuri yisumbuye yakomeje muri kaminuza nkuru y'u Rwanda y'i Butare. yaranigishaga icyo gihe. Yari n'umukozi wa kaminuza mu mushinga wari ushinzwe ibijyanye no kugenzura izamuka ry'ibiciro ku masoko. Afite impamyabumenyi y'icyiciro ubu afite kaminuza y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu ibarurishamibare n'ibijyanye n'imari. Yakuye muri Université Catholique de Leuven yo mu Bubiligi. Yabaye umuyobozi w'igenamigambi muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi mbere yo kugirwa umujyanama mu by'ubukungu muri Minicofine. Maze inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki 30 Werurwe 2011 muri Village Urugwiro iyobowe na Perezida Kagame, imwemerera guhagarika akazi mu gihe kitazwi. Dr Ngirente kuva 2014 yabaye umujyanama w'umuyobozi mukuru wa Banki y'Isi i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri 2016 yabaye umujyanama mukuru mu by'ubukungu mu buyobozi bukuru bwa Banki y'Isi, uhagarariye ibihugu 22 birimo n'u Rwanda. Iyo Dr rwose Ngirente urumva ko ni umuntu ukomeye yagiye akora muri
banki y'isi, yakoze muri kaminuza y'u Rwanda. Urumva rwose Dr Ngirente akwiye kuba minisitiri rwose. Ndaza kugerageza mbabwire n'andi makuru mashya y'abagiye baba abayobozi muri guverinoma nshyaho. Ciao ciao, yari Murindi Official TV, makuru ya saa 7.